yavuze agaruka ku masezerano y'amahoro na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye tutarondora ngo tubimareyo byanditse ko aya masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo bundi kuwa kane, aho umuhango wo kuyashyiraho umukono wanitabiriwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi wa Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi, ndetse uyoborwa na Perezida w'icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nk'umuhuza w'impande zombi. Witabiriwe kandi n'abandi bakuru b'ibihugu byo muri Afurika barimo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, William Ruto wa Kenya, Joao Lourenço wa Angola, Faure Nyasimbe wa Togo ndetse na Vice Perezida wa Uganda Jessica Lupo. Uyu muhango wabereye muri US Institute of Peace yari yahinduriwe izina maze yitwa Donald Trump Institute of Peace, wanitabiriwe n'intumwa z'ibihugu bya Qatar, umuyobozi wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe Mahamudu Ali Yusufu, Uhuru Kenyatta wabaye perezida wa Kenya na Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria. Perezida Trump yavuze ko isinywa ry'aya masezerano ari umunsi udasanzwe kuko bivuze kurangiza intambara imaze imyaka myinshi. Mu mvaho nshya banditse ko mbere gato y'isinywa ry'aya masezerano Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rukeneye kubona ahazaza hatekanye kandi huje uburumbuke, akaba ari nayo mpamvu shingiro rwiyemeje kudatezuka ku ngamba zose zigamije guharanira amahoro n'umutekano mu karere ruherereyemo. Yavuze ko mu myaka irenga 30 ishize habayeho gahunda z'ubuhuza zitagira ingano, ariko ko nta nimwe yageze ku ntsinzi yo gukemura ibibazo bihari. Avuga ko iya Trump yo yihariye. Yashimiye mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kubw'uruhare rukomeye yagize kugira ngo intambwe y'amasezerano agamije amahoro n'iterambere ry'ubukungu hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igerweho. Xavier ati Perezida Trump yashyizeho uburyo bushya kandi butanga umusaruro, bwatanze amahirwe. Uburyo bwe kandi butangwa nta kubogama, aratuyobora ku hazaza si kuhahise, ashimangira ko umwe mu musaruro w'amahoro ari uburumbuke n'ishoramari harimo n'irivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko ubuhuza bwa Trump ntaho bubogamiye, ko nta ruhande bwafashe muri iki kibazo. Yashimiye kandi itsinda ry'abafashije Perezida Trump muri ubu buhuza, by'umwihariko umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio n'umujyanama wihariye wa Trump kuri Afurika Masadi Boulos, bagize uruhare ntagereranywa muri urwo rugendo. Umukuru w'igihugu ati ntitwari kuba turi hano uyu munsi iyo hataza kubaho umuhati wabo, kandi nk'umusaruro dufite inzira igaragara kandi ishoboka ituganisha imbere kurusha izindi zose twagize. Aya masezerano akubiyemo ibintu byose bikenewe ngo iriya ntambara ihagarare mu buryo bwa burundu, ariko nadatanga umusaruro yitezweho ntabwo bizaba byatewe na Perezida Trump, ahubwo ni twebwe ubwacu. Yavuze ko ari aho u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye mu guhuriza hamwe imbaraga no kugarura amahoro, nubwo mu rugendo rutangiwe hazabamo byinshi by'urucantege. Yejeje kandi ko u Rwanda rutazigera rutezuka ku guharanira amahoro, maze agira ati kijondaniye. Ati intego yacu rukumbi yahoze kandi iracyari guharanira ko igihugu cyacu gitekana kandi kikagira amahoro nyuma yo guhura n'imibabaro myinshi. Uyu munsi noneho turashaka kureba imbere dufitiye icyizere hazaza hatekanye kandi huje uburumbuke. Mu isinywa ry'ayo masezerano Perezida Paul Kagame yari yicaranye na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, wavuze ko igihugu cye cyiteguye kubahiriza ingingo zose zigize ayo masezerano y'amahoro yashyizweho umukono, zirimo no gusenya imitwe yitwaje intwaro. Tshisekedi ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje kubahiriza mu bunyangamugayo bwose ibyo isabwa byose muri aya masezerano. Ibi tuzabikora dukomeje dushakira abaturage bacu amahoro n'umutekano kubw'ubumwe n'ubusugire bw'igihugu cyacu. Yagaragaje ko yizeye ko u Rwanda narwo ruzubahiriza ibikubiye muri aya masezerano y'amahoro, ibihugu byombi bikorane mu bwubahane. Ati turi kugana ku bufatanye bw'amahoro bushingiye ku bwubahane, kutavogerana n'urugamba duhuriyeho rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, guhagarika gufasha imitwe no gutangira ubufatanye. Yagaragaje ko Kongo Kinshasa n'u Rwanda byinjiye mu bihe bidasanzwe bibigeza ku mahoro, kandi ko leta yabo izakomeza gukora ibyisabwa ifatanyije n'abafatanyabikorwa, ariko ngo izakomeza kuba maso. Ati amasezerano ya Washington y'amahoro n'ubukungu agomba kuba y'abantu bacu n'ikimenyetso cy'uko twiyemeje gufunga ipaji yo guhangana tugatangira ibihe bishya by'ubufatanye n'amahoro arambye mu karere. Kigaruka kuri iyi nkuru y'ikinyamakuru Actualité CD cyo cyaterewe kigira kiti kijandaniye. Kiti nyuma
isinywa ry'aya masezerano mu gihe kubona ibintu bihinduka mu buryo bwihuse, niko Perezida Trump yavuze. Umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigarutseho mu ijambo yagejeje ku bari bitabiriye umuhango w'isinywa ry'ayo masezerano y'amahoro n'ubukungu, avuga ko afitiye icyizere abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo. Trump yagize ati bizagaragara vuba cyane kandi iratekereza ko mugiye kubona ibintu bihinduka ku buryo bunyarutse. Abenshi babibonaga nk'ibidashoboka, ariko ubu ndababwiza ukuri ko atari ugushoboka gusa, ko ahubwo ari ibitangaza nyakuri. Uyu mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeyeho ko Perezida Kagame na Tshisekedi ari abayobozi bakomeye kandi ko bazabyerekana mu mezi cyangwa se mu myaka iri imbere. Ati mfite icyizere ko aya masezerano aza guhita atanga umusaruro ako kanya. Yavuze ko ikiganiro yagiranye na Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi cyamweretse ko aba bakuru b'ibihugu byombi ari abanyabwenge kandi bakundana, ndetse yongeraho ko isinywa ry'aya masezerano hagati y'u Rwanda na Kongo ari umunsi udasanzwe kuko bivuze kurangiza intambara imaze imyaka myinshi. Ati ni umunsi udasanzwe kuri Afurika, ni umunsi udasanzwe ku isi no kuri ibi bihugu byombi, bafite byinshi byo kwishimira. Twaje muri USA Institute of Peace ku bw'aya masezerano y'amateka azatuma intambara imaze igihe kinini kurenza izindi aho ariho hose ku isi, aho abarenga miliyoni 10 bishwe ihagarara. Uyu munsi twiyemeje guhagarika ibinyacumi by'imyaka y'ubugizi bwa nabi no kumena amaraso no gutangira umwaka mushya w'ituze n'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Trump yakomeje yashimira Perezida Kagame na Tshisekedi ku bw'ubushake bwabo mu kugira ngo aya masezerano agerweho. Ati ndashaka gushimira aba bayobozi babiri b'abanyamurava, mu by'ukuri ni abanyamurava, ni abantu badasanzwe. Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Perezida Kagame w'u Rwanda ni abantu beza. Ati n'abantu beza. Uyu mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje agaragaza ko ubutegetsi bwe bubashije gukora ibyo abandi bananiwe, maze agira ati ati uyu munsi turi gutsinda aho abandi benshi batsinzwe. Ibaye intambara ya 8 turangije mu gihe kitageze ku mwaka. Turi kuvuga imyaka 30 y'intambara n'impfu zirenga miliyoni 10. Yavuze ko bimwe mu by'ingenzi amasezerano azafasha harimo guhagarika imirwano, kwambura intwaro abarwanyi batari aba leta, gucyura impunzi, gutanga ubutabera no kuryoza abagize uruhare mu bikorwa byibasiye inyoko muntu. Ati u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeye kurushaho gufatanya mu by'ubukungu aho kurwana. Aba bagabo babiri ni abanyabwenge bazabikora. Ntekereza kandi ko bakundana, namaranye umwanya nabo. Abantu bamwe bashobora gutungurwa, ariko ntekereza ko bakundana. Mu gitangazamakuru RFI ho bati Kongo Kinshasa, u Rwanda icyo amasezerano yasinyiwe Washington avuga. RFI yanditse ko ayo masezerano yiswe ya Washington ku mahoro n'ituze ahurije hamwe inyandiko zari zaremeranyijwe mu mezi ashize n'ibihugu uko ari bitatu, u Rwanda, Kongo Kinshasa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza. Harimo itangazo ry'amahame ryemeranyijwe n'ibyo bihugu tariki 25 mu kwezi kwa kane uyu mwaka, n'amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono tariki 27 mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Hari kandi n'amasezerano yo kwihuza k'ubukungu bw'akarere yasinywe mu kwezi gushize kwa 11 Xavier. Intego nyamukuru ayo masezerano yose rero akaba ari uguhuza ibyo byose bikavamo uburyo bumwe bugari bugenga iby'impande zombi zemeye mu bya politiki, umutekano n'ubukungu. Aya masezerano y'amahoro kandi hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa ateganya ko umutwe w'iterabwoba FDLR n'indi mitwe ushamikiyeho igomba gusenywa, u Rwanda narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Ateganya kandi ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizafatanya mu bikorwa birimo kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi ya gatatu, gusaranganya umutungo uri mu kiyaga cya Kivu, gufatanya mu bucuruzi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kurinda pariki Xavier. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigasobanura ko aya masezerano y'amahoro Jean Daniel ngo yubahirizwa uko yakabaye, akarere u Rwanda na Kongo Kinshasa biherereyemo kazagira amahoro arambye n'iterambere rifitiye inyungu abaturage bose bagatuye. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Elande Macron we ati dukeneye amahoro n'umutekano mbere ya byose. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na televiziyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Newsmax kwa gatatu w'iki cyumweru, hari imbere gato y'uko Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi bashyira umukono ku masezerano y'amahoro bukeye bwaho kuwa kane. Macron yatangaje ko hari icyizere ko ayo masezerano y'amahoro yasinyiwe Washington DC azatanga umusaruro mu by'ubufatanye mu bukungu, ariko ko icyangombwa ari ukubanza kugira amahoro n'umutekano mu karere. Yagaragaje ko ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari gituruka ku bakoze jenoside yakorewe abatutsi bahungiye muri Kongo Kinshasa mu myaka 31 ishize, ubu bakaba babarizwa mu mutwe w'iterabwoba FDLR ufite umugambi wo kongera gukora jenoside mu Rwanda. Ati icyo ni ikibazo gikomeye ku mutekano w'u Rwanda. Yolande Macron yakomeje agira ati ubuyobozi bwa Trump bwinjiye muri iki kibazo mu buryo buboneye, kuko mu buhuza bwabo baribanda ku mpamvu muzi, ku bibazo nyakuri bibangamiye amahoro, kuri abo barwanyi bitwaje intwaro bari muri Kongo Kinshasa, kuko intambara
intambara iri muri Kongo ntabwo iri mu Rwanda ariko ni imbogamizi kuri twebwe. Na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko yashimiye amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Mu butumwa bugufi yanyujije kuri X yahoze ari Twitter, perezida Macron yagize ati kwiyemeza ko u Rwanda na Kongo Kinshasa ndetse n'imihati ya diplomasi y'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar ndetse na Togo nk'umuhuza wa Afurika yunze ubumwe niyo yatumye iyi ntambwe ijya mbere iterwa. Ndasaba buri ruhande kubahiriza ibyo rwiyemeje muri ayo masezerano agamije amahoro arambye ku baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo n'akarere kose k'ibiyaga bigari. Mu ishusho y'inama twakiriye nk'Ubufaransa ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka, Ubufaransa buzakomeza gutanga umusanzu wabwo mu kugera kuri ayo mahoro arambye. Depite Leonard Okitundu wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva 2016 kugeza 2019, ubu akaba akuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko y'icyo gihugu cya Kongo Kinshasa, avuga ko umuti rukumbi wo kugera ku mahoro mu burasirazuba bw'igihugu cye uzanyura mu kurandura burundu umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Okitundu yabigarutseho muri iki cyumweru mu kiganiro yagiranye na radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, aho yibukije leta y'igihugu cye cya Kongo ko mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi kasabye ko ubufasha umutwe wa FDLR ruhabwa buhagarara ukanasenywa yewe. Okitundu yabajijwe impamvu leta y'igihugu cye igiye kumara umwaka itubahiriza uyu mwanzuro, asubiza ko ubuyobozi bwa Kongo butumva ko ari ibintu bugomba gukora. Ati uko mbyumva, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gufatira FDLR ingamba zikakaye kubera ko uyu mutwe uri gufata bugwate Kongo Kinshasa yose kugira ngo ijye yifashisha mu ntambara. Depite Leonard Okitundu yakomeje agira ati ikibazo cya FDLR ntekereza ko ibihugu byose bigize aka kanama byatoye ko gusenya iyi mitwe yitwaje intwari ikorera ku butaka bwa Kongo ari ngombwa, si ibyo gukora kubera ko bishaka. Umunyamakuru yibukije Okitundu ko umuvugizi wa FDLR mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Octavien Mutimura mu kwezi gushize yavuze ko uyu mutwe udateze kurambika intwaro hasi, ko uzatsimbarara kugeza igihe u Rwanda ruzemerera guhurira nawo ku meza y'ibiganiro. Honorable Okitundu yasubije ko amagambo ya Lieutenant Colonel Mutimura adakwiye kwihanganirwa namba kuko ashyira mu bibazo leta ya Kongo Kinshasa imaze imyaka myinshi isabwa kwambura intwaro abarwanyi ba FDLR no kubacyura mu Rwanda. Aya magambo ndumva akomeye cyane. Ntidukwiye kwihanganira ko umuntu uri mu buyobozi bw'uyu mutwe wa FDLR avuga aya magambo kubera ko ari gushyira leta ya Kongo mu bibazo bikomeye cyane. Honorable Okitundu yasabye ko mu ngamba zikomeye leta ya Kongo igomba gufata harimo guca ku butaka bwayo abantu bose bari mu mitwe yitwaje intwaro harimo na FDLR. Wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wazengurutse amahanga aganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, yabajijwe niba hari imbogamizi ubutegetsi bw'igihugu cyabo bwagize zatumye budasenyuye umutwe, asubiza ko ntazo. Okitundu ati uko mbyumva nta mbogamizi zikomeye zabayemo, niyo mpamvu mvuga ko leta ya Kongo itagomba kwigaragaza mu buryo niyo bwaba buto bwatuma ikekwaho gukorana na FDLR. Akisavera duhindura ingingo tubasomere n'iyi nkuru ivuga ko u Rwanda